and they say papa what then your for tell be had what then your samana kasa o jinya coupon the different what I say kakabe sam jimi sam all of them papa they say we no what me friend I no ja how the what I call the other papa Sumankwahene no ja how sa papa na wakokum no onye nyame nipa onye nyame ba onim Kristo onim hwe Christ is not in him because on one kasa Sumankwa Sumai akwa Obonsama kwa infirmities servant. So he serve Lucifer, he serve Satan. Efe no obehu enu no ho ona ni nsagu ni teacher why foolishness. We di oba na chi. Eno mu go suko sa. Oba no so won fi ni beye sem ne ha. Di papa na so ni akoto di da. Eno ni akoto ja oba ni no nkwe. Osa pega watara ka so we so bete kuru bete we la we balba nyambo epike na pa. Okwa ware na ye ya. Brefie. Oko fa ba bi no hwe roba no unsa ne be ha na to me ko afia twa to chire wani ne be hawa to chire entra ho mammehu oba ni hawa pa ni fio abrante ne wakum ho Sumankwa oni Kristo they say up to now one sign on they say asama no okra get na no kra on now he has become a wandering soul into on now why heja After all, so we didn't pass yourself. People now who for first on no full of iniquity. Musumu, adi di nechi. Until obana obako fane no ebusuani mu no tumi e wo no e ware no. One. Na tumi no e di nipa e na e ware no. Enti se tumi no e ne maame achi, ne papa achi a, sa tumi no e ne ababa no o ware no into o ware na owura ne maame mu, ne sister mu, ne papa mu, ne sa ababa na o pen no. One ne da. That's Busum ne wofi ho. Busum ne wofi ho no. Aware ma ne wofi ho ne mema ne nyina. Okay. Ansa na wo ba ko ware no. Hey, ento ko ware a watumra. Wa ko ware watumra. Oba ne so ware a watumra. O de chiwa ade abafie ho wa bomusu because o kan de da. Wo di ka ware de da. Hey. Baba mudo. Enti no eye san ebi kwa na nse so wo. Okay. Ebi wa na nse se onyakunu. If you say ebia na ono na obabe opesi ono na wode fie busum beye no ba be hye ne nsa etre mpafo no bu be se okwa ware ebisa but wan kire ase busum no se ababa no ko fo obama biara okum no wakum mema 5 awo 5 children so bia ne papa eso wakum nyina 6-1 odware ana busum no ekoho na lucky say boy no so no ne papa echi akonwa wo until ye kiti eno ni dambo ha nipa ne bodam enunti na anka sabri sa Sumankwahene na onimu sa we ena obi kire na anka okwa aware obebisa ahweso bai obetuma tra aware ase a one efie bi ho abusua bia ne wo mu nton ne wo mu nsisei abusua bi ho oba odebrewa oso wo high ya high the amount ebene krobofo yem kromo krobofo oye dipo na no ni ngbe na namade no ni ngbe na namade no ni ngbe na no ni sase no ni ngbe na namade ne je se ni kuru no ni owo ho ni obehu no beka endo wado tira obosum so obonu ba akom yenu mi safa na bosum na ewura wo endo ewura wa olowo sa dipo no bosum no krobo no oyowo kase tententente otiso owim otuba oba ura oduam obum nuamu enti krobofo no okọ waro a wo hai onto bentra wa na se ewie da papa krofo asem wa wo kan sunsuma asem na wo kan dia ewo ho enti kroboni bia obetuma tra wari asem ma wa tra se ewie kopem so ne krobetra ewie no na krobofa krofufrufa pio krobo onto bentra wari asem ewie da onye refie bi mu okopo ba ana okono wa ase no hello ago okono wa ase osideti ase pe hu sa ware na echese o hai ne banama Sumankwahene hu no se ne ba ne yiri ni obefo bo nsam hu fiti ne so anka wan ware no na obe ware oba ne na hu se hu fiti ne so na udo na udo yiri na se undon enye human love you have to love him or her with agape love. And yes, who saw yeri obefo, to be na duane kura ise odi. And I said obenya agape love na man. Just who don't know ebruso na who's to me capture no.
now the no koni etu be ye ni finish people ton sorry ko eke ko wari o oba no ono ye one with one mind, one spirit, one soul, one body non jintum no who say biribi wo ni fear na won born the deliverance before you marry that person. So one peninsula one brony ma o wa jebu friend jano one peninsula de ti bi obeyo emema wu ntem nyina afi wo yere womo a womo ye opese na ti bi obe sacrifice opese ni say den de wodi echire bosum tumi mbone beye amane no na ti bi ara no obesi wodi ni bedi hene wodi ni di hene eso twogwan ogwan so ne nikun on fa ne bank order odi wu na ebeko opese be phobia odi ne ba obesen no obebo ne yare ba to nkunu but wu nikun obekum automatically because it is a demand of auto fuel asene say agi nyame se be fo so mu a agi oso na asase ra ni asotumfo and o so mu a say auto na we had this auto fuel wa no mu ko the pofuni nyina wo ko the pofuni nyina o what wo yo onimu hwe onye sofo odi sini kura nim se susuma ware o no sofo se susuma ware ani ho onimu hwe onye sofo ene abusu bi wo so a ma no yare na ewa abusu anim no wo hwe no konya osikani bi aba fie ho a ne akoto yare wo friend diabetes ene yare aho a nebo ye din senya osikani no besa yare ne sa anti osikani na wakofa ba no o sa yare no ntumi obeja wo ente nkwada bebiri aye wo no ababa na okwo ware no yare no ewa abusu anim enti ayefo dondon oti ayefo dondon no de yare ne wura ba no o papa na nim na no sa oyi na nim onyam no de kaka moto bi ahye no see on crofo bebere pastors bebere o mo ko night meeting ebi a obema o de kawashe onsa ana se we bi ana obeye bibi o ye pe no wayira vanish ena be for ni de nso no otume vanish with the body ena open so a otume ko extra eja body need to no ko too much in age when you first time how do feed the to and message say subscribe to your page way nimi abel na won chain no say na anytime I make any new upload bians no on sa ebetimaka ebusia. It is almost 2 weeks near na issue eba out say Sumankwahene owo abrochire papa your friend Mr. Amwakon abone wife to abonu so hu etuo after say or drop all the way money bushafo na audio or drop here no say ne ho keni one ne wa abrochire no ho keni ba Ghana na no keni say or buy no wenya obema wofra one no aware ne ex Sumankwahene Amwakoti ye no ene odi ho yawo ene nam so ema ne born yituo onso born ne ho etuo later me say the besom say ne wife na obon etuo no nyame adom doctor fire do betima ye bia ma o ma gene nkwa ba ma me ntumi enkasai ena ne ninso no ontumi mbie ena me ne ekasai Sumankwahene dead body aba be duru Ghana a ebusuafo etenase no me hu ekwan ya omode body no be faso because ne mpenifo etrese owu ye no eye atofowo wanto ne bo asama ne branso amanyame Anthony Sanfred be emumu no ono kasa genekra efri ono a ensem issue we eba ye abrantie na ye allergy ye say ne wife no aware no abekasa o kire say oba ne kra no hu more than 20 years ni hu no ba bia kra da na issue na manfo kan de onimu hu asem bia. There are so many issues that are popular with free busuanim bebe na kire say ebusuanim no owuo sa no ewo ebusuanim kam ho niema Dr. Abednego Akwaba no fa nchirimu no ankasa ema de ekoso ebusuanim and the nam so a emasa atwenchem we eto Mr. Amwakon Doctor yeja yema Akwaba to you want to say yes wadom papa issues be ekoso yo fa Sumankwahene a owa brochira obo nhutu na ansa na obo nhutu no o de kan bo ne wife tuo enam nsem ote ye se ne wife ba Ghana no wenya bema bia owa be ware no but nsem no call back and forth na and the doctor for to me age oba ne nkwa e boni tuo de but wenwu ba bema ne wu ne ye ne dead body na awa be duru Ghana
Bebe na hunu say there is more to our na omware no eye ebushasem ba wo so akoye onyame nipa wote tufo efa aware ho na woka ehintasem efa aware ho no ye bese bisa say Sumankwahene we ene ne yere aware no de na nyame woka fa ho mistake bi wo ho no mana ana say de si ye ade ye wo say si ene si yo ye beda Awurade Nyankopɔn ase ade nyina so tumfo insuran kam din dara na nietene se aware nkasa bebrente aware ase. Okay. Aware kula any day so be ware aware sum. When we talk of marriage, sum entino na Onyankopɔn bo so na asase nyina wie entino obo wie obo ade bia mienu esum ehai owia osho inframa oja adibia wo ni counterpart wo baako sum baako ento bolu no say Adam ense so nkwanta ense mempe wo sesu boafo ento obi a oba be boa wo no obesom what I say enti Adam no aka ne nkwa no so ense mempe wo sesu boafo oyo boafo a oba be som aboa no ento boafo bia ye osom. So marriage is a worship. Most worship is marriage. Yo, the lesser worship, the stronger. The devotee worship or serves the trustee. Entira Onyankopɔn ka se obema oba utreni obema. And obema training Christo, and a Christo trainer, and ejano. What I say? Entino owie and also and say Adam nkwa trans and say ope obi obesomo no obi oba beboa no yo somfo. Okay. Ento oba bia ye ba beware obi an hu say ukwakosom entino Sarah of Abraham o say miwura enne miwura enni Christo no wontumi nka because okoy no they are all the same for better for worse for they to onya ko sign court no pa obi a mamam ne ho so aware won ti ase anke so ba ko sum ba ko okoboa ba ko onya ho de no fa hwe o nti oba okọ aware a okosum na essence ebusua nankasa okọ ware wo mu yen sum yen ware yen pa de pa ana ofie ni so be ma ni so akoko ware nso ofie ho nso no won person ka won ware onye sika na mfa mehwe wo sister no mumba papa say ya piska ade na say ebusian piska yo e man titiri say obema na ko ware oba eno wo de oba no akọ obema ne fie eno obema no so fi na eje fi ni na echi na one ne yire akọ e ho namba ko amen ho namba ko no na onyame mu ne de mo ware a onkunkun na niji aware ho efise se aware ennimu a onyankopon pe ena ne doba Yesu Kristo ye wu no enye onipa fem enye honam fem enye biribi fem na emom eye onyankopon but abodi bia de ana honam bia de mo ba wo mo asebe dore a eye nhihye se mo ye den won hu ye den esia entira aboa ne di ehia nkrama ne ne dua everything has two ento nipa so boafo ene ohukafo na motume awo mamoase ai de adorite say de empoano anwea entieka onyankopon hihye hu se ansara motuma awo ma moase adorite say empoano anwea no je se onyankopon o se so boafo ni say nkosua na ewo obema ne yem bema yem nyina yetube wo millions o nini na nipa gu yem ye furu na wode ma nya aduane o nipa nkwada nkoto na baby ye de nkwada no be hye no a obehwa man ene ma ne yem and that's called the womb. And the womb is with a woman, and the woman that carries the children 9 months. I'm a war beman. And then a man about Nasina on Toquesia, no afam, a Mofano Cotise or the Mofane Ba Wariasi.
ọba no wo wi a efo obema no ombu biom na afi de enkwada na ye ne kunu ne mama ne papa efo ombu obema ne biom aware aware a mo ware a mo onyame ne ji ento so onya ware onya yere onya kunu a wanya de pa na mom ebusua na oba ne fim obusua no so honam abusuam honam abusua ne se wom wuchi aware wuchi ba wuchi ade papa bia wo ba ne fie eno be ma ne fie so saa bi wo papa mi ntwa wa no yo ensem na wo kan no se emudo yo ba se de no kra na point sa papa e ba no se na ebusua bi empema empowere because oba bi empowere the ba se na ebusua no e wo sa enema no wo mo sa some a very great and long process, long from the beginning of the foundation of the world. Adi onyame chine echiwade onyankopon wo echiwade na echiwade ne se mo nya nyame foforo enka me ho na obi a obeye bone nyame foforo aka ne ho pe no de nome egumuso. Okay, entino ebuso bia nso no won akonya nyame foforo ebia ne bosum abosonsom abayisem kunsun papa mu akayo anytime agoboni asabo sanom enyama ose yi na mechi na saade no so na onipa nso honam nso pe enne wo abusuanum ente abusuani nyina abaye dade honam ne se ade papa bi anfiri ho ade papa bi anni abusuanum enam se o maji nyakopon efu omoyi nyakosum ni ti mo ntini aka ni nyina ye echiwade abomination o hankuto enti oba no ose musumu ename na nyenseme. Okay. In sin did my mother conceive me, and I was shaping in iniquity. You are being shaping a frame obana ohunu na fefefe ni na is iniquity, full of iniquity. Nipa na ohunu fefefe so na mono full of iniquity. Musumu ade edi nachi. Enti obana obako fane no ebusuani mu no tumi e wo ho eware no. One, until no enamo baraboni spiritual research and divine medical laboratory what the kingdom of God ye chere first ade wo ebusuanum oba na kokko ware no ebusuanum no tumi bi ware no na tumi no edi nipa na e ware no enti se tumi no e ne maame achi ne papa achi a sa tumi no ene ababa no o ware no into o ware na owura ne maame mu ne sister mu ne papa mu ne sa ababa na o pen no one ne da. That's Busum ne wofi ho. Busum ne wofi ho no. Aware ma. Aware ma ne wofi ho ne mema ne nyina. Okay. Ansa na wo ba ko ware no. Enti ko ware a watumra. Wa ko ware watumra. Oba ne so ware a watumra. O de chiwa ade abafie ho wa bomusu because o ka ware da. Wo di ka ware da. Baba imudo. Enti no eye san ebi kwa ne nse so wo. Okay. Ebi wa ne nse se onyakunu. If you say ebia no ono na obabe opesi ono na wode fie busum beye no ba be hye ne nsa ento to on ni ma be ware no ni papa ware na busu ne bi ni sister ne nua bi obi ware no. What is according to Rabboni spiritual research and divine medical laboratory, okay, sciento-spiritual therapies aye wuramu maya ko hu maya je ehun krata aje hu certificate to teach you concerning the council of marriages. Entram perform bu be so okwa ware ebisa but wan kire ase enti oba na chi obema na chi na mostly no oba na okwa ware no ne hu wa asem ebisa wu na okwa ware enyo oba na ba be ware oba bi obetiska ko ware obema no yeto utie enti ne to no ho na wa pai to into obema ne so tiska ko ware ba se toda oban wo skache obema no yo na oboa aware yo obabi wo skache obema no obema o yeto ka Joshua kuru an fakosio wo huru chense ne mu meko obema mbaye me pon ade no aton no huru ne san no obema no yeto na wa o se oba ne boa wo umum na oboa no papa yewo ema bi hon ma o wo skade nanso no obunikunu di ni di ma no bebre enye correct. Okay, enye correct nentu so sensra eyare nentu eso sensra eyare so ba na ehwe fie dia eyare na obema yare
ena mema no bebre so opa antobro abe wa opa baby obakodi obetu ju sokuro am enti no bana okoko ware no ne fie ye nware enti wo a opeso ko ware no ebi amofa obabawo no ebi e doctor police for empanimfo oko ware wo saa de ne ba fie hope watumra efise fie ho no buso no no ompa atare onsa atare kotoku te se yenkro voga togo oko ho a asome oko ho a wo na sisi fam efra enwera da o mefra enwera no na je se saa da ne ye brunya saa da no o mebo hu wo beye afahye amabuso no e na ofra enwera na wo ya afahye nye brunya dia ofra kotoku a wo de fa gari ene aiwe koko efise kuromu ene busu a ehwe wo muso ene oman ne aiwe abusua no sa tumi wo ho no ompa de papa biara enti se onyankopon se oware a wanya de pa ofia busu no se oware a watumra ento otumi kuma kwadan otumi kumu ya wo be ma na kokwan otumi kumu ena ebiesi ababa bi bai wa wo 5 6 no ena papa ne bodam ene wode ne bai ya be hwe awrade ampa ka ho togo ka ho anse ne be chi sapata afrika ne cho ebe me cho togo ngedoma esoro ntwava to soro ye na mele wuo vo amele no nyamo ntwu de popo kebe cho kwa mawu ne bosum no se ababa ne ko fo obama biara okumu no wakumu mema 5 awo 5 children esoro bia ne papa eso wakumu nyina 6 odware ana bosum no ekoho na lucky say boy ne so no ne papa echi akonwa wo entino ye kitikiti ne eno ne dambo a nipa ne bodam obema na echi akonwa eno obema no so ne kunu a oware ne yesunsun bosum no enti wo kunu ene ma boy na abodam ana wode ne ba se na sakpata beka se ono kunkum ababa ne mema obema bi obewa efise nwa be fa ne yire won ena wonimu so wo kwa asori so akojo for better for worse wa shekawa you don't know anything you have to ask until unso ase no on say oba no enti wa oba fa no wa nwu a obodam wa mbodam a unyema yabasa aware so ontumi ware enu ntina anka sabri sa Sumankwahene na onimu sa we ena obi kire na anka okwa aware obebisa ahweso bai obetuma tra aware ase a one efie bi ho abusua bia ne wo mu nton ne wo mu nsisei abusua bi ho oba odebrewa oso wo hai ya hai the amount ebe ne krobofo yen kromo krobofo oye dipo na no ni ngbe na namade no ni ngbe na namade no ni ngbe na no ni sase no ni ngbe na namade ne jese ni kuru no ni owo ho ni obehu no beka ende wado tena abosom so obono ba ko mienu miensa fe na bosom na ewura ho ende ewura wa oyowo sa dipo no bosom no kurobo no oyowo kase tententente oteso owim otoba oba ewura oduam obum nuam ende kurobofo no okọ waro a wo hai on to mentra wa na se ewie da papa kurofo se mu ya wo kan sunsuma sam na wo kan dia ewo ho ende kurobo ni bia obetuma tra wari ase ma wa tra se ewie kopem so ne kurobo tra ewie no na kurobofa kurofufufa pio kurobo on to mentra wari ase ewie da dia da ho a kurobofu bebre ni wonye twitwa o marke ope o marke be bia ko bia spirit ne di wachi ambo kunu ne dam ansa kunu ejuma onye ma gina anye papa and apart from that there are so many people so take so many enton culture afase bebre bo a won fasa krobofo no so de say oba na aba be fan no ye be high na ma but one can tell ne enti o me high na ma o ko pe oba ago na wasi esidi tias onye refie bi mu okopo ba ana okono wase no hello ago okono wase osidi tias pe hu sa aware na echese o high ne banama sign why a sign baby but you don't have the spiritual eyes to see power to know power to do and this so high ne banama o ka ago eno mo hoti say o yo be ho ye there was aware no ye de on peneso o ko na wa asisi ni tiesa pa mo ba ni kura fi ho
neti biara obema asem ato ne ba na mafi obema yare abo ne ba no obema biribi asem aware ne begu oyiri ye biribi na ka se wa ase na onka ho hwe a ho se onu na oyinsight oba ne yesade ena manzu bebre nim se won mame na nka se owo won onu na oha won oh me mame de me pelo me mame de me dono me nuanom obi asi bebre aba na na se ebi aba onu osida ma ne mame ofi America ba so oba behwe ne dan ena ne mame ayi block mienu de share nechi wa yare 20 years ni a wodi fi asan se ni fi America ba ewade e da asema amara meba na me de block a share nechi a omre fi metre fi no to me mbante o yare obeba then na de share block no block osida ma ne mame na no de block ni a share ne ba nechi. There's no mercy that is able to see, but the Spirit of the Lord see. And you remove it. They mamino bubu ho. And run call mammy ho and son walk abruchu or coino yarena sabans. Was a benigo titini pante, or say thou shalt not suffer a witch to live. Sumankwahene who you say, Minibani, the Yirini or Befobon, some fit in this one come on Wadeno. Now, my water banner who say, unfit in this one now donna. Udo yerina and say undon and yet human love. You have to love him or her with agape love. And that's how so yeri obefo unto me na dua ne kura say odi. And I said obenya agape love na man no. Just udo no eburu so na us to me capture no. Now the ne koni etu be ye ni finish. Want to me nyasa agape love no nya be afa ma wa wari ensia. Was about on Tiwasi. Only to be year one. And then there was on yen and one obey a bin and saying, Ababa, Papa, Uyiri offer wechi. Wahu, Osemehu, Wahu, only whom you Casada. Was a Bendigo prophet or Casa. It's life. Kofa Yirinebra. And the Oja is on the Yirinenda. On the 8 months. And Baba ne say on the me yashi every the 8 months na every the wasaba ne be dan ne be di meduane na say papa what you and the abarante no on the koda epena yare bon no oba ne twa ya ma ne hu moja nyina ye de esai ansa na ode ne ba ma bia de na yesa na okase membra me on the membra hana ye hwe na me se memba enti 8 months ni efe na odi meduane na yare ne so se ne aba kitikiti ne na me se me de ne ba enti na oni ne kunu oni ukunu na oni ne nua twempra ontumi ye adwuma ompa kokobi na waton ompa biribi na ye fie bosum ne se me de me ye jantra enti no media wa na se de nka me nkwa de me ne nkwa ntumi ntra because ye fie sa ye nware. So, it's a more de my dear emudo, but does it mean say only baby here deliverance and sana? Yes! So warena. Yes! Maybe I'm sorry, I can go on you. Obano, only one with one mind, one spirit, one soul, one body. Non jintum, no who said be one if fear. Now one body deliverance before you marry that person. So one peninsula. One bronuma or a jab friend jano. One place de TV or bayo and member who tell me now if you want me. Near to be obani ma me kumu ebi no kojo widows club ba ko se we go to America we ngwa ka na ire kumu wo yo opese na ti bi obe sacrifice opese ni say ne wodi echire bosum to me mbone beye amane no na ti biara no obesi wodi ne bedi hene wodi ne di hene eso twogwan ogwan so ne nikunu onfa ne ba nkoda odi wo na ebeko opese be phobia odi ne ba obesen no obebo ne yare ba to nkunu but wo nikunu obekumu automatically because it is a demand of auto few asene say agi nyame se be fo so mu a agi osuna asase ura ni asotumfo enti so mu a say auto na we adi so auto few wa no mu ko baye wo yiri ne fie ebi wo fie but wo de wo se ko ware na ware na ko no bisa wa hwehwe baye fo wa hwehwe tumi wo fie ho and to Obani mame echi ancestral curse. This is the mystery of ancestral curse.
and I wari ejija Braboy Basa, and I suffer Mikula Jamio, and I'm Ire Jamio, and I seven or quarto in net thousands of people problems is marriage. Yeah. The problem that is what is reigning, trending in this world is marriage. And the middle class as our coming is full. Papa said Obi kwa sorry. Or a believer, or yes. Born again, or qua sorry. Ne naware breastma. I was saying Sanya deliverance, Emma Senipana and Sana, Warana, because we can say or already delivered from the powers of Baby Mufliba. Once a moon tiase moon name. Or say Christ have delivered us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is the one that is hung on the cross, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Spirit through faith. So he is delivered from the kingdom of darkness to the kingdom of light, but he did not deliver from the marriage. Until he convert, say mesum Yesu. But nifie bosom no onfia se say ofi bosom no ase. Wonje ne nfie bosom no ase. I was saying yes, I say a Jew with bosom. Yes, that is why Jesus said when he has called unto him the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. So we have a unmarried barrenness, is diseases, is sickness. And so Jesus first have omo tunu wa hohombone so. Hohombone no one say yare different. Unya kuno, unya yere yare. Unto be wo yare. Ohia yare, eka yare. Unam yade bia anything that is not unconditioned. Enye papa bia yare. Doctor, can you say where are the mystery of health and infirmities are now? Very good. This is the mystery of health infirmities. What? Also, health success infirmities. Health success infirmities. Enti obana oko ware no. Oyare. One. Yare oyare dade. Aware yare. Aware yare ne say ne fie ense so. Enti no bosu nuka tumi ye no boni. Enti na se bebe no just wash enyim oba ne nyim ansa no ko ware no. Ele sa ko ware no. Pai utu ene tisa asa mu bebre sa menim nkrofo ho ware 10 years 20 years 15 years wo tumi wo. Ye be ko ma hwe ne fie bosu ne ma me achi ne papa achi ene ware no. Enti ama odo bia ni aware no mbio because aware emu anunyam ene oba. Enu ntina Yesu say mon ware na mon na mo asin dore te say dade empo na anwa mo ware na mo tumi wo a efa so be no ena go ho so na oba ne wo ya sika onya bio wo aduma nyina say yare nkuto what you say entin oba na okwakọ ware no o yare first aware yare 2 na ni onya na adwene ko awo hifa 3 then neti oba ni mu hey the pofu ni na woko e the pofu ni na o what wo after owon ebia na esuo wo maame bosom no ana we no do akoma esuo be fo ni do akoje o papa chi onipa yetumi che onipa mu thousands millions me hu say ya che me mu thousands me wo ha wo ha I can pray all over the world papa asema okay dey ebu no entino ya nsore keke nko ware ena o ware a wanya de pa ena insire wo bia no nyame de ama wo aka ware no na mo ko ware ne sa keke enti nyina we make mistake in marriage and a woman make mistake in marriage in ya title asofo no was it they don't have this knowledge, they don't have this kind of what a deep secret. What you say enti awari amwari nyina ne bebe awari was awari 1 wajai 2 awari 3 4 wankasa o ma mekro to be ware o sister to be ware o wada for to be obi oyo befo onu ye free to be ware bana obi so cancer suffer be cancer sunsuma ware ni ho yo onimu hwe onye sofo
odi nsini kura nim sɛ sunsun awari hɔ na ɔsɔfo sɛ sunsun awari ɛni hɔ onim hwee ɔnyɛ sɔfo wati ase odi nsini kura nim sɛ sunsun awari hɔ papa malam kura nim sɛ sunsun awari hɔ enti the mystery of health and infirmities bɛsɛ okum mame amen amen one will say we have life and death, we have good and bad, so we have health and infirmities, and Jesus has been tried with all infirmities but he did not sin. But Jesus is what? And Jesus is Lord from heaven, but we are living so from the earth, so we are flesh. And the flesh has been subject to what? Sin. Honam ese boniasi. So I am carnal, the soul under sin. And you know, say obi antu eduro kra o ho a to me yare. Now there's no sickness without a cause. When we talk of infirmities, infirmities are diseases and sicknesses which Jesus commanded the apostle to cast them out because they are what? Unseen spirits. Any sickness or your spirit that was made flesh. Yaribia bebo biara huhum di echire. Yaribia koso abrabo bia tumi di echire. Enti sa huhum tumi no ono na od ye yare no. And when we talk of infirmities and health, eye dade wunkwaje wayaresa ahoto goodness papaye apomodene ahodi nyansa nimdie infirmities jimi kwasia yare ohaw obre amane, they are all infirmities. Entino infirmities ni yare bi beba wuso a ewo abusuanum ena yeton ye woni store ho umama papa ye befo di nsini kremo otumi koto yare na waye no de ama ho. Enti yare bebre infirmities bebre no ye yare a ya koto ne de ama. Ena abusua bi mo ho so a ma no yare na ewo abusuanum no wo hwe no okonya osikani bi aba fie ho a ne akoto yare wo friend diabetes. Eni yare ahu a nebo ye din. Senya osikani no besa yare ne sa anti osikani na wakofa aba no. Osa yare no ntumi obeja wo. Enti nkwada bebre aye wo no ababa na okoware no yare no ewa busuanum enti ayefro dondon oti ayefro dondon no de yare ne wura oba no o papa na nim na no sa oyi na nim onyam no de kaka moto bi ache. Papa, revelation ya oh my, is it written in the word of God? Yes. A deep insight in Yamede Mount. Yes, all is in the scripture, but unless you have the spirit of the Lord. Scripture, because one of your interview here, Obichiro come and say, yes, where is it written in the Bible? Because also, but when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. And yes, Jesus said, Asamaya Okan, I don't know Kana Yentias, but to you it is given unto you to know, to understand the truth, but to them it was all given unto them. And to be said on my book quotations. People say they find come on no and many way. Yo, but people say bisa say yo obia na yare betimi apon. Because obi one more say for 5 years never no on yare da. Yo, on yare da. What say baby onim the growth yare. Baby onye juma kwa yare. You yare jobless. You yare that jobless. So jobless is sickness, is infirmities. Obedu onya for me you be bagana, me bagana be ye duro, me ye duro ni wi no. Eduro so be fia no me sanko kotonu sanko je eduro. Ya ye to kwa ye be we hu. Ye ko je eduro no opete oni opete eni ode ma me na me di to kwa. Ye ko do no me ko pa adwuma sa ta be 3 months me nya adwuma. And I'm afraid microphone no say me fa be say and me yade no and microphone no frame me nkwa and me go for obi ono afi no aba brochiri Jerry just come and otere be abi na me so ko ja me nya adwuma be ntiri enko ne ko ja ye ko do wa no so
me say na omo hwe me ne su yɛhyenti na abofra we no me fa no wo ma ne fie ama ne car a me mete for 7 years me nya adwuma ono ba ne denti magimenti na me de ne koi what you say because I'm sick of jobless and to who nya adwuma ya a sickness infirmities anything kasa me yare you lack of something which you don't know. Okay. And there are so many people sick. And away so no say one man you will never know. Now no for spiritual riches. Also, what is spiritual research? Why should I have to do spiritual research? Because you don't understand. Yeah, fun man. The soft also nim no abona manye. Until we onim say you have the spirit, the soul, and the body. You want ya honam nidi. You want your soul nidi. You want your spirit nidi. Man is not a spirit living in the body. Man is flesh. Man is a living soul. You have it. After you have to have everlasting life to add to it so that you become 4 Java, Jonah, Eloich, and Joel, so that you are being surrounded by the 4 corners of the world. Baba, because I'm working Entino enipa yare oko adwuma ne emfa wo adwuma ma o yare oluko onim se oye what spiritually jobless ene ye ato ne so enti ba bi obeko bia wo nya adwuma emranti bi bai also for me nya adwuma o ena se adechia o meda sa adesa no monam ena se mo nkro mo twen anajo 12 ebebo na ya mo frame ena me suma enti anajo na se monda 9 no woman wants a huruzim no si nkransa wonim but woman mo twe tomatoes no sa area ho so mo tomatoes adwuma sana wo sister ba ko koto tomatoes ho ayo be fo endo obekwa no dey ade apete ne brother ne na fo no so mo da ghetto na wa sesa wo nyina gu kentem endo okọ we na tomatoes na we you endo beti tomatoes ni sa Antino, I do bet you know why I'm real. I bless her. So many ejuma. Antino, so Ampa, every day, my woman call and send me release the angel of the Lord, no before me. And the time I need to stand woman corner, not angel of the Lord. Ewo. The only do chira woman ya, need to stand woman yina. And some of who sister bra. Adeche se was on adeche no satan no the water. Now what about 11 12 adwuma be na akopɛ because sunsumu no why then why adwuma. As I said, and there are so many people their soul is being guided by the devil or satanic sanctum reunions. And they say also for the so Elios and Elios Melios. As many as are led by the spirit into sunsumuni ekwa papa no be fire ye nim no de enko sa no bi so beto be foul the work ye adwuma we call conscious and subconscious ebi o hu ebi o be hu na no papa bi me so ka ho onya brochi wo Ghana o hwe na o ti Ghana so this me bie ma yes anti Daniel no nyina Ezekiel no nyina yekuta Ezekiel olum ono ofre na be fa no na de na kokohwe ne ama ne nyina we na asa veterans ti da ma bre na me mfre baba eno nye astral so travel ana yo eno ye occultism. Okay. Every occult person may have astral traveling what I say eno to be conjure ade na no abefa time so obekire wa sema we sa obeka we call conjure obeye na waba na abefa. See on crofo bebre pastors bebre omko night meeting ebi a obema o de kawashe onsa and I say we be and obeye bribe o ye pe no wa vanish and a be follow the nso no otume vanish with the body and open so a otume ko extra eja body need to no ko. Okay, what you say entino sa de na edi nipachi enti necessary kwa wari ebisa enti na yare bebre grofo obedu hospital na doctors when yare say o hu tam unya yare no
saa time na je se oyare fini mu frase oyare fimra oye mojato dane na yem ena bebre me mami o me busua o ena na no mami ba ko ba na busuafo ne se oboa o no oniba wakotoba okotoba ne kura ya sa aje abofra ne firi ne se ne sister aje ne ba na ba no na wakoto ne sister aje dia ma ono ne ba mami so wa ho denti onye sika wa brochi na ode hwe busua ne mama busuafo na no se through that they take advantage to trouble you ama ababa ne bus ni nyama nyina basa onyuma na mama so yi onyuma na mama so yi ene wanya ba de biom onye wo mama so ko yi enkoyi manye sentrance onni mo madodo wo de ama na no na me hwe pa me bi bai o se na ye ma ne ba mienu no be so nya ba miensa ye mfa man onye me ma no ba 5 but the bushal phones obe wo mienu and the destinies have been changed and can change. Destinies have been changed and can change. And when we talk of health and infirmities, you have been infirmitized from your infancy. Nya MC wo abrabo musesi ano eye won mufrase from your childhood, from your what cradle, and what is infirmities. You have been infirmitized from your cradle, from your infancy. And the idea and the amane or how musu obra mane yare a eto se no. And ye fe na wo benya when ya eyebusua de and we call ancestral hereditary ancestral curse. And no me eye nananom. And na Jesus say Christ have delivered us from the curse of the law. Na no na sankrofo mo kan Bible bebrebe SDA phone is a 7-day phone. And the law. The law has two. The law is two. It's either curse or blessing. Papa. Law ni na aye two. Either blessing or either cursing or blessing. That is infirmities and health. Law ni na infirmities or health. Either curse or blessing. And especially black people, they have been cursed, they have been infirmitized. Ya yaro ye do hana toso emra wo ye mojato da una yem ma me bi bai ade na abofra na e twan 2-3 years abofra da for ntumi nsore da asemo a abofra se ne ma me yem no e na obema ne ma me be pa chew pe oba ne ma me chew se be pa chew mo ba no me pese me ba na ono oba ne nyem no ye ya abofra no kokum gu yam bosomoso no so you kwanda ho ane ahe 20 pesos. And ye ton nipa, ye ton nipa. And this is say bushia ye to me be yuba. On my who quite say ye me ye or no ne nana ye baba wono. Enko kumungu we busumusu for 20 pesos. And to ko ware say bushia ahuto be na be there. Yeah. Because the woman has been infirmitized. Obana go ware no. Muso ha oblema ye de go before. So the evil presence of that spirit has been already programmed into the conscious and subconscious of that soul which you are going to marry. And the obana ni soul no adwen papa bi ani ho. Ni so nti ubeboka obema ne ko Dubai wo pam ne fi ho oba ba ko poko ware ye to ne fi aburochire wanya dwumada oguso ye basabasa ono no aduane ehwe nkwada no anti you are going to be disgraced. And remember, baby, one to my basani if you're ban. Papa, the person idea come on, Ebony way, and then made us for submission of the mind, a very deep insight on the mind. Yeah, is a person me funny out there. This year, Sumankwahene way I will kuno. You, the person who say, "I your ban fee," and I say, "Bemana fee nenye." Amen. Amen. For lack of knowledge, my people perish. On one kasa friend who Sumankwa. Sumaina oya kwa man. Sumana kasa yare. Or infirmities. And the papa kasa oyare. And from vampire to fire. Obano so go fire so obano so yare. Won you to me who Christo. Woman to me anji wom. Woman to me deliver wom. And they are all with different mind. To what you enye baako. And we is just to finish them.
And they say, Papa, what then your sack for till behind there? What then your Samana Casa? Or Ginia Coupon, or Diffie? What I said, Kakabe Sam Jimmy Sam. All of them. Papa, they say, well, no, what me friend? I don't know how the couple are calling me at the day. Papa, Sumankwahene no what me friend? If my father, our father, Jesus Christ, the Son of God, was able to invoke the Spirit who has died for 1,000-something years of Moses and Elijah, and that Spirit of the Lord is which Spirit can't I call? Can't I command? Can't I communicate? I am a mediator. Jesus is a mediator between God and man. So I am a mediator. I say, and me who is state or womb. Sir, he does not even believe in God. Oh, no, he knows nothing. But the Spirit of God speak to my spirit. And I can communicate, I can talk because I am mediator. As my Father Jesus Christ is a mediator. You cannot go to God without him. And God cannot do anything without Christ. So we can communicate, talk to any spirit. Command them, tell them what they should do. If you cannot worship them, if you cannot control them, they will control you. And before you can control them, unless it is given unto you to control them. So to command spirit is a gift. And the gift and the calling of God is not irrevocable. What you say? Entino sa papa na wakokum no onye nyame nipa onye nyame ba onim Kristo onim hwe. Christ is not in him because on one kasa sumankwa sumai akwa obonsam akwa infirmities servant. So he serve Lucifer, he serve Satan. Efe no obehu enu no ho ona ni nsagu ni teacher why foolishness. We di oba na chi. Eno mu go suko sa. Oba no so fini be yesem ne ha. The papa na so nya ko to dida. And when you to ja ba ne no nkwe. O sa pe ga watara ka so we so bete kuru bete we la we bel ba nyambo epike na pa. O kwa ware na ye ya. Be fie. O ko fa ba bi no so ba no on sa ne be ha na to me ko ha. Twa to chire. We ni ne be ha to chire. Entra ho mammehu. Oba ni ha wa pa no fie o. O ko fa no wo enti no be my so ye adwuma na o to me kotoba. No mebua praha da tra o pa yire ma ni ye adwuma trafie o ya sorry am fa yire nko ye wa sorry o ye adwuma bia am fa yire nka ho. Your wife is not the owner or the condonant of your property, of your work, anything o ye bibia am fa yire nka ho, but you and your what your children. Obama didn't tell you only who kwa obeja pulpit so yere ko preach who gave what the hell tori ki bia no ya ya o nyame fre wa no fre o yere aso ho ko twa photo a o ya so na de ni ko e di echi no de ti di echi and who feeling akwa because the woman possess and don't ya hon kakra on feeling kakra o so yo so for o di for e ma di for ni atro for nkutu abrante no wa ko mo Sumankwahene oni Kristo. They say up to now one sign on they say as someone who walk get on now he has become a wandering soul. A wandering soul into on now. Why heja. After also we didn't kwasi asem. And we repent from here. Aha ne say na we life a living soul. What tim kwabun and na o sakra. Ukwa samando asakra bia ni hobio ento obi akọ ware no ba no o hwe no hawa wanya agape love na mano na wantume ntu beye ni hunfin abraboboni na ewo ne so adwaman eye spirit eye bosom papa sa tumi ahuru nyina se wonya kwan wo cheche na wakofa nsem bebiri aba na so ena mabirenti papa ensem amen ensem na ede eso akache ede ano se papa finally yo ebusafo say the way owu yenti no yentumi nsie no say this year ba na mbisa say se ebusafo sie na echire nsem bi wo ho ana yo erade say da was sa no mbisa for samai no te hura bekia efise na nkasa oye Sumankwahene oka empefo na nanom abusumu a dachi wo wa wo beko he no e na sese kura ne sa hell ho na wo beko eye na nanom abusumfo a wo beko sa ojani mu no onumpo ye mfa ne nka ho dey to one wo kum ne ho and once a man another punishment as abomination
we call the spirit of suicide. Wakumu hudia. Sa spirit of suicide in say obebi ayede womuko. Obi obeko no hu bia infirmities yare. Obi okomu no hu biara is one of the infirmities and one of the mystical name of Satan called suicide. And this spirit in be bogurawa. Unka nipa ho bio. Wo aboa kwa ho won fa so se. Enti no mo regard ni say won fa nem ko bemu. Now to say na nanu musum na be kon onu po de won fa nka ho because aboa kwa ho won fa so se. Obi okumu no biara. Na nyese na nkasa so na ekumu no ho. Ade na ewura. What you say? Enti no obunsam ade bia ni wa papa. Na nkasa oni Kristo. O sansum bosom. Ena suma ne kura no ade bi wo ho ba ne ya suma na nkasa be. Enti na nkasa wa fom suma takura bi ka sura rondi ya tanai wa nkasa afom suma ne spirit ya suma na nkasa bo nsam tumi a wode ama no so nkom no hwe abosom ne ade so na nkasa kwa afom. Papa me da say if say dey come on no ba the way papa say we dey go final word etuja enu ni adofo hwe we call something infirmities and we call something health. Ye wo papa ne wo bone ye wo apomodre ene wo ayarewa. Enti no wo kirewa ena wo bisai se okwa aware kura ne de aware yesom emaywa no yesremo mommre mo ho asema mokunu emaywa no mutire eni mokunu so no mutire eni Kristo utire ni nye ala utire nye togudagbe utire nye busum utire nye sumai ye wo sunsum ene wo honhom ene na otie no ene wo sunsum eye sunsuma. So the law came by Moses, but the grace and truth came by Jesus Christ. We are now in the digital, meaning spiritual. Galatians 5:19. Also, so be a yes, I did. In Psalm, this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Papa o yare infirmities. Adibia nye papa biara wa brabom yare. Yare ewaso odidi onum oti ohun ohwe ena yare to say bosom ansa na bosom beba ho no so obi amfa wankose ne nsa obi amfa yare na anto bosom hu fi yare na amaw ade ne so ebusua bia ne yare ne infirmities ene nya wodi ne wonum ne wo se ebusua bi ho a na anu na baba bi bai baba ne tiwa ene ma me akofa ne dross se ma se me dross kakra ndo so sha wo dross se me dross o eye kwase ade akwakwa asofo mo nkyerɛkyerɛ wom infirmities na obi afreme ne honam nsuan sansan aye ne honam nyina poto mebehwe a ne busuafo no se osofo efa ho ana na wo de uhuru hwankrofo ase na me se wo amfa ho ase mamba me hu amehwe na mo so mo obeti abrochiri mo ti Ghana na mo to me to ade na ye den na ekogu nipa ne suma nipa ne ho nyina ase biribi wo wiase osofo bi ka che no bi ka che se biribi ni ho a nipa ne obonsam ompeso fatu tip maka chero hwehwe na bomu ni be obisa ni ma high the kingdom of God ministry we ya to Rabboni spiritual research and divine medical laboratory as it is written ye may know the truth and the truth shall set you free. Repent, for the kingdom of God is at hand. Na no mete say be no kokeka crusade wo crusader won kire won yeso muka yesu kire us but when you go preach ye say the kingdom of God is at hand, heal the sick, repent. And then oko preach akoye yam bosum tume ni ade. It is not so. Onyame anka je yanko yaw bosum o se provoke no the gods abosum kwa ye nse na bufo nti ye nse bosum abufo o mpanya o ba the Jesus Christ wa obeyi wa free ne nsem o mpa bosum na obipe o mpa beye na obipe o mpa infirmities na obipe enti no wono no be ma enti ma me o papa ebusua na okotomu ento na okotomu dia wono na wode ma no se the way jeni no na ni na nkwada doso ayampa na so se thou shall not suffer a witch to live oba ye man in trance o so ma me obefo na aduane ndibio o so papa obefo busufu na aduane ndi o ma obiribia eje anu so nche se wan bunu ne obema bia bosom pai bra ye nkyerɛw ne yare or how which is called infirmities. Infirmities, now Jesus talked about it in Matthew 1. Also, when he has called unto the 12 disciples, he gave them power against unclean spirit, which is called infirmities. Yarewa
enti yare bia ye honhom otikasa ohu na obenya eye o papa o maame ebusua dia ewo ho enti ebusua bia woni yare wa woni infirmities na papa so ebusua nim na mom also for to will is present but to do unya kunu pa abeware unya de papa abeye but akane ye unya adwuma obepe eso unya adwuma menya we obepe for to do is present for to will is present but to do unya de papa unya brocha obeko unya kunu ope unya ba ope na so akase na aka enti efiebusuanum abobeka wa efiebusuanum sada yesu kan na ofiefo be watamfo enti hwehwe ubehu bom yebebie bisaw yare nano ebinimo yare at the hospital and say about cooperation come to the Lord. Jesus say come ye wo baby yesu oti asem ohwade onim uba o mechero enti bra bebuku your days are ye spiritual Fridays ye sorry Sunday ye kanya mi asem ye bompai but your days are ye ade no enti ha enyame na me nipa na oba ne nche papa na oba to friend Jesus Christ of Nazareth. I am his minister, a steward. Obi osho, obi adieso. Enti nyame hu nyame te ena meka kiro. I have to tell you the truth. And then papa ya mebisa anka musu mo nim. And this is say what maka kiro. And trust prevention is better than cure. Ebusia meda se onya bre na otie. Ekomo ye di ye efa Sumankwahene amwako a obo ne wife tuo no wie no obo no sumutu. Ena me ne o kase ni mu no abeduru abeka ebusiafo nsa ewa hase na echire sembia so meni de chese de be tofon bia no me de ebebrel ahanu mo eye too much age un subscribe ya patro ye ni mi abel na won chen no senior anytime me new upload bia so sabeka open doctor ni phone number me de beto ase wono mo na wetumi afre no ye be sen share bio